so na me ba no me ma me pie nti apia me fi me ma me wa me ba ho me da mu nyina sese me ma me kwan mo me fa me ma me ba ko pia ya na wa no nso de ya toto ma me so ma eu já vou me pensar me chama o ko di London o twen me meba yo ma e ma me fro ye bedi nkomo yo abi je su yo sure já for na chese say ye ya no no me se champo me entete asem hu na abi je mo mama ha na me trans ne start na tam ko ene ayi brand again ku na ba ene ne wo ne ba no One say, sebi, if you are saying ya you suku ya ye koi, so mammy, bibi no ya chese, a drum wa ya afibia womu ye school, even ye jumaye, a bandit yaman a juma, and sit that say, Ghana a bind you baby diso, obet yama will be a jumaye, and think near Crophonia woman dear boy, so will be a being factory, will be a being in cocoa de money at Port Farm. Nanka wa de eboa nanka masa be sabi wo yasom na enigiem abeko mase na nso ne enamafo yiye enamafo ni ma ya wo mo yesof mame eburu madwene me ntiase so se unfi bio se ye beyo se ye ni bribidio se no mutu efese me kapiska sa no mutu me ka ekoko hia ya wo mo di wo ento mutu mo hofo wo ma me no no na no yese ya nko ma trase enyina nche ya no mo ka se we friend say wudi wan na ye den oh se ya wo mo ye wo mo ngwa bochi obi a hwe e da se champo ya beniti enye ni tintinti obaya my lady me da sipi na ayese Ghana han tokwa ahodo a wo kunde bo man na ye bebre because my lady na mabie poultry farm afo adwuma brabe ye bi wo fie wabusu apanya mi adwuma amfa wo maami amfa wadwuma da ko pe wia nkosu ya bebrebe bebo adwuma my lady won say Ghana ha obusu obi asa ne ho te sen wo se awurade adom nyame adom obi a me se me kwana aka se o nyame nka ho pe my lady e wona na adwen bone ba mitire am se bi kura no afam bibi because senia obi adi nyame so bone sister wo kwa asore wakwa Sunday school wa gentete Christian country obi afo wadwuma wo twa ka 1500 1400 so ma oba bi da ama oba udidi obi baba be gina comment ai se munchia o mkaye omu nyina na omu nim abrabo ye bon pae so omu sunya ska na nka omu bia adwuma obi mewia wo omu se ya bi my lady wo bia aduane adwuma kora mpo wo omu ye waduane adwuma kora eniema ade ye adwuma kora omu wia ko chesa akwa se Ghana ha ba bi obi adwuma ye fu egumu enwia sa nipa koro enti wo ye ni se na egu a ade che oba bebie ti de bia pressure ne da ban ne so wo kura besa akwa akwoto abasa na aban ne bai wo moaye so na osubanye oh my lady mama fancy na yesesa free your boni bi say na rampa my lady me da sipi nyame nhira papa ne enche ye tiefo my lady on say wo ko bonefo sem no na still na akwa na ekosoro ene ye cassette ya ne ma basa so still nipa gusu di nkwase asem my lady obi bia adwuma mo wanya bia ye adwuma ne ye nguno sese nkosu a wafai ye busa sese abaka se ne ya de wafai ni kromfo bia sa na ote enso ne da bia wofa maladi sese no mo ya de abrochefo no mo wa adwen paso mbia adwen ma me bie ebite yesi a wo sesa nkosu a ana wafa nkosu nkokoso be fa bi nkosu be create ni ensa wo be fa akokoso aka ho na maladi wo fa akokko fa kosu fa akokko fa kosu yi adwen na wugunu no eti ebe sere ye nuanom ne abusuafo se obi fu adwuma wo nyimi ana ni sika wanfa nto aduane ani opese wo so nyame mfa no so na odidi nti ana wa bi adwuma se be ye bi na so didi na fu esi nanim kosu akra bi ni piamaleji wa fu peja eba uyam so na we gina uyam na wa fu puba edu ba bi e bi jime dodo maledi omu yesa ne wabubo bi sa ne te ampa so carpenter for fa nua ne nkyese eni nadoa na mesi for fa cement no mo ye aduan so fanya do mako jene ne apro de just on adwiri ne woye ye tirima ye de te Ghana ha no
cabbage na on so mo wa ho ni tugu ye kosesa na najo ne yakoyam ana from ne ma binum dia from ne ma no yakoyam wei na ye na wudi abura na ya na male de me yase nti omunim se nyame beba na o ikoto didi aduane abonte na nipa no oni bia ento eti na me be fie sika pa me pena sem lobby's kitchen e bi on se na aduane wote hu no odibi no edibi ono edibi nti no hu se ode adwen pa na ye na dia yo obi to aduane no bo so wasoma ni akoto bibi fofo e de abre no na no ye face male de me da se pi so afo tete mama na wa ile to transfer bre no ko bibiri we de ye nyina kanye wo ne ye twa wuntia nti transfer ne enko na ye breko etete ma adai eni ai pranso ifa to soma ye Kevin fa weni to soma ye akwala bi no a me de ne photo ni kire wo no da bi o me mana da bi sister twen ansa why sister wo twen pa che oda wo no Kevin fa to soma me aha me se champion mo hwe self picture here da so yi on sana me yetia pa me na me te wono ai akola na da me so a me feedi no na me wo me former station classic and the topic I be treat we tete man ya to ni din say hwan ne wo ba atai who is the mother eno ne ye be hwe ne ya wachema wo ena ye ba atai ana obi omu obi bidie ana obi o wonu de oni ba ni bi but oye abatan papa any ye responsible mothers rule etimi wa na omo de akola yi ba ya chechire ne entomagum na won kola omo ne na bola so sesa enade omo sesa nade na abrampa omo se ababa wani abrante bi timoto so na obema na to rubber bag no atwene bola no so enti nkrasem omo fi se bibi papa bi to omo rush ko rubber no ho so omo kwa kofa omo duru ho no na omo hu se wo so sata na bola ka ne so de kwen ba na chi abehwie bola na nkra ni dimri ka ko driver ne ho se onyina na maame ne papa na omo ti moto no so no omo to ade bi wo rubber bag mu atwene wo so nkra ma emu akitinkiti o na driver ni siye okoye na kola yi eti zoom lion driver no o se ni boot ni na tade e no de akola yi na na fruma no etua so pro bon na mi dimirika ni ekopa aduane ti mi we pa na me de akola ni Holy Family Hospital no me se na fruma na ya infected ni egira ne sumia mi yisika ni ekikri ni ehwe ya na nyame adom social welfare for bem akre your friend Leslie bibi and obi be adopt akre ni ko UK akola nyame aya na dom asese minim de akosi enso sa akola ya yekoto ni twini yi ne maame ebekwa akogina ba bia akodi obi atem se won uye oba enuti ye behwe oba tan na sede ma ha na me akwa abade ba Sompa Nkomo isu so mane mame me jo so yo asem no na da ho no ye hwe hwan ne oba tan hwan ne oba tan me chie watie fu nyina afi so me chia me ame papa Reverend Isaac Owusu Bempa eja bempa me chia wa wiei me chia size jewelry me ame ba adwo asasa me feel say oba tan asema no pay ye ma yetiefuo nyina ka no ebinum asuhu bebre ebinum di awerɛhoɔ ebinum di abobo awiei nipa twitwiri die a ɛhwɛ yɛn mepɛsɛ wɔ mu tie saa ɔbaatan asɛm yi ɛde to wɔ mu tirim wɔ anɔpa yi awiei ne anwummerɛ yi na ada na wo ba sɛ wo so ne me ka beto no mo be bonyo sɛ me yes ha na wa kan wa wo wa your production ade free fie ba wo so aye late me say wo he munyin free one sa wo he oh omo de ato
Muncha zero Mr. Mo. Ah, wouldn't say there be me sorry no, there be me sorry no. And no so me ko fa nam. Ah, wo di be adwuma no. Aye, and I'm 20 bucks. 280. Eh den na gas na san. Wunnim Minim, say fridge. Enti Abraham na o 7 na de fridge for. Sister from. no ba ko ma na engineer. Offer yawo. Sister man TV there we am out timer. Oh, there be no credit na make kan. Enti me nam na o so mo de fridge for ba na yi ni nyina agum. Wo keyboard wa ba wa late sade. Me de o me o ma me ye adwuma ni se me de me discipline de. Mo be sade keyboard no akwa wo nto no. Sister transman na there be baba beto nyom. Offer yawo. Wafa obi kura beto nyom. That on there me come be sorry nyina me na. Why late? What's that for obi so meto? Late ready me ye. O sister. Aduane de ye mfa ni agro me pacho fa be si ni nchen ha why? Bra wo beto nyom ye ne ntam why ne ye tam ko pacho. Fe na mo ba yi shemfidi. Da bia nhyehyɛ we de ebo na. Bra da bi. Afia yi ni kure. Bona yi mame, bo mame sa. Na be trans. Bra beje. Cause we nyina nka yade a yesem ma yehu. Ni a yehu ayi dadada. Ya nimu hwe. Mo so ma late. Late ni de wudi twa me ma ne. Ma na TV de. Ya start na uni ha emwa. Fasi nchen. Fa ine ka ho wai, ring bi ka ho fa to so. So my why now no pay I was that every day it's me ekasa and no pay my why won't you be in your career na for and no pay John 47 a day Emma no pay what was your from what I was sweat. And now papa, why no about time? Why no about time? What's your job when it does what you tell? Chimiso, semi-flower, chimiso, so
onyame kese ma omaino ewunu se woni mi nyankopo chimiso mefrawa ewie ya frawa ya bro ya frawa ya bro ya bra ya frawa tienso no ya frawa tienso ha mama na wosebe ma wata fuesi wontirasi mema wahu joyfo asa wonechi ewie mema usejina na mashewe ni moya na wose minieradi aninyamye obeba yesu ejina na washe ni moya mo na wose unie ewie ni dini Yehowa ni di enino ni dini Yehowa ni dino yakasi ni dini Yehowa osa trado ni dini Yehowa ni dini yadase bebre radin shira pa yini abema ma na yenhwe ye topic no why pamachew obatai na sede ne sei yakase obi ye batai na sede ne sei adawroma yakase obi yo obatai a winim se Ghana yewe yakase obi yo obatai a wo mubu ni sede ye wa wo na ye obatai saa na ye wo mo sede ye wa wo no ena ye obatai no question de wa blempa wanya wo ni bi no wonim so no a wo ye no na ye obatai enye obatai ni obatai hu obatai ni de wo fa wo bi de ye ni yie so no ane de obatai ni wo hu a enyanka no obatai ni wo bi a wo hu a akunafo eni mobrohunfo ano na wo ye wo nyi ene ye fe no obatai enu ti obatai ba kopa ye ni da no so ni asafo awrade asafo awrade na ye obatai kese Ghana de wonim se wo bi a wawo no ema ni bi nim se wa wawo no wo na ye obatai enye obatai ne de wawo obatai ne de wo hunu obi mobo na wo ye dua no wo si wasa abe na wo so ni nya so mfaso bebre ene obatai sani Adazoa oyeyi wotiwei akunafo enyanka mogrohufo ene nansi akoto akola akere bola so na maami di Amerika sesesese no akofa akola no watadua ne ntade de ahye no ade ne yemo na baso awasi aboda baso obi bie na no a asem bia befi na num bia no oka kire wo batan na nyame atu na si ho so yo batan kese no no kansemfo no de kire se nipa no hwe wo so yo batan na so nyo batan no onyame si onue omonyo masede no ewurade si onue pa minu mienu de ye hu baabi ye gina na won mese efiri ne akopem bronya mesi ohene ne yi abatan ye be pie wonsam no doso wo mo po batampa ye no bebrebe pie wo wonsam mesi wonyame bie nkofo bi yafunu wonyankopo bie nkofo bi problem ama omo onyankopo bie pru bi ama wankata wo nkofo a wo no wo nam no mo nse nyame wotimi wose ani da so nyina asa mabampa ya na wonyame no ne hwan onyame wai mabre ohene Adazoa mabre o onyame so mo mre kakra ya bi emre kete ka mre sima wo mo so beda no obatan mana yenhwade we bia obi hweye wafo obi bakora wahwe no nipa no wanyi na ye na ade abamubu aba se papa ye menye biem
mini bi what bi okra wa unuaba utumi gye no se wo hye no wo ye ne yie ye be fe kire a makra na hu se enya wo ba enti bi kura wo enu nti obi abamu obu se onye sa adwuma ni bi awiade ana ya wo ka che se nipa no maami ewunim eya na me de me ho me example manipa obi de ne ba bra me 2 years me hwakola na amani do university eno na ya na ye ka eya na binom ntiase no onyame wonimide woyema ne mawo ade bia nye mawo no alazo onyame onye mawo wo se de obehu ne mobo no obehu ne mobo ana me boa oh yes akola ne do university a wo ko gina baabie papa no ma me tibi bebo masom je ne ba fere me nsem obebo wasum oh asante kase kaso obi bebo wasum a dia wo ye me no obo masum kra na kanya hwe obechimu nsa ebe je na ade wo si akola ni fere me nsem man ka hwe me sister pani fere me no se hana another na simesi wotimi ya sanam so sister jai enye hwe hwe alazo e wo ma enye hwe tena wa bra boso a wo be tim kunim watamfo so se wo ma enye hwe tena wa bra bomu a wo be tim kunim jama ne nka ne nyankopon ko ma ho wo ko no nye ye ko alazo a okon ne nyankopon ko na mi jade ma nyankopon mi sika ya de amam sabe fanta bia ni no me de atete wo ba mana ko university 2 years hwe 2 years yet ne bre me me nya kam ne picture bai wo jia kola di free me nsan wan kasa me wo biawu ene wo so obi so me kan kire me say ene ba ne de so ware a wo de akola no etirinsa na wo so metu no manim man kan hwe anopa bi me dawa be 6 o'clock ene ye frem a akola ni so me Stefa ade na wusu osime maami awu entima bi shobi no me ka me ho ne yemfa ne nko mochire ena me se me ade nyina sutumfo woni yewura wo ada bia dia me ntia sense akola no so wo kono no so no wanyini eti wonim dia wodi da bi ye wo bi wo wala so a ye wo nyame ma wo ye mu o da sa dia no jeje nkrofo ma no meji en metia na nka meni ho adaje alazo atie because obeye ye wo be timi bia se nipa ye age na kono so onya akola wonim se 2 years na maami bia go university ti kaka tro maami se menko sa enso wo hunu se ne maami ni odi akire ko ti bia tina me ha me ho alazo wonim se wa ma ayo wa ma ju okay na me se me dabi mada my sleep well awurade akamakuma to me yem wo se wonu nyankopon no wo be hwe me eti hwehwe obi na momfa ma me nko mochire Mr. Penny Hana niema bi wo a wo ye nyame nipa de osi ane asofo na mse winim wo ye nyame nipa na mo de abuli yan nyame nipa na mo de abuli yan nyame nipa na mo de abuli yan etrumre bi a Yesu ka sa na me twa mre semu na makasa machire mo de mo ye nyina na mahu de na mo ye nyina mo di bati a mo ye nyina na mahu eduru mre a wasa meka do ye papa wo ye mu Judas wo mo ka sa nka bi na wo de minim de na ade be ye me enti wunim hwehwe obi na fa ma me nkomo kire eye ni time do na me sister Bahana enkofo se wa manam se me onyankopon nye se no wodi tua nipa ka o me ka kire mo se wo ka sa me ni alazo ye ni adintu be ka ye na me nka wo bi efie ye Christopher de ne ho boa ye wo Christo ni ntokwa wo ha wo jaya sam ne manyankopon na nyankopon ni wudi no nyonyo o Christo ni ntokwa eye jai ma no na ye na se ye hana we ye di sie ne ekoto no twene akola ne be ware a no ma basa da bi nam se da bi e kan sade a na me kura na maboro dada e na me ba asasi so ti sere me da ho abo enti me de me nyi obi e tene nsa na emum nyankopon ma akola ni nya ware pa na wo no so obi meje ni the same thing eno de da ho twen no enya me na meka enti se wo yi obi ba de a na wagiri mienu
was so said you see a 9 months no Sam will be so on the 9 months. What you say into who you'll be at the na wahye ye na obaitan ye nyina ya abatan onyankopon so oboye se ne so wo na me wo ya onyankopon wontimi nkata wo bakosoro ahimem na me wakoche me enya possible wo so oboye nyina dia baako wontimi yemfa nsuom wontimi yemfa asase ase no ene wo se wo chem na wo de amanipa na nsu nyame kura wo nu no ho saa de na wo ye no chese nipa enyiaye ye nyina ye yafuruma de baako enso ne ya chechem me ni ohini ni de wo se ye si yabo wo se wo si na bo na wo ni de ye di besi wo si ye yabo se ya nwunti wo si ye yabo ya nwo sesei ma wo mema mienu wo hini ni wo ba baako na se enyina enu na ye problem me wade ensu na me ti se girl bi aba be chiro assembi wo hini ni me ni program na se na wo no wo so wo bompa ye no onye girl o ye bema o o si burger painter ye postu ye woman of faith prof testimonies and also ye osafo a won sound pate osafo a won sound wo ka asem ni kire Yesu saa ba mo na wo ka saa asem ni kire wo hini ni no Yesu na wo ne no nya wo ne Adazoa e kire se Yesu ye kuno no na nka wo ye mframa begina wo ka kire wo mo se wonye ne ho ne ye hwe wo ka saa asem ni wo nyame anim enti wo pese wasefo di hie na beka saa asem ni kire wo bi no wunnim dia wo ka nyame fa wo na nkyɛwo onyame fa wo na nkyɛwo no obeye wo ti hai ebeye kakra mo de lampo de beba de ho maka ne twice enne maka ne second time me se mo de lampo tete lampo mo de besala abamami ho. I tell you what you say it was your bata kese pa ene wote ho enti ni nyu obata woman no faith wo mama ka se mi nkyira mo ne dia wose obom pa ya woni ani da so no ena wiai awurade ebeyen sankyirani bia wo hini ni mark sasem we to ho firi ena kopim December wutimi nso phone mo beka so bi en receive phone ma eniema nyame de wo ba baye mesi apuru ye funu mu atoto no awurade bebie mesi wo a wonni bia wo so wo pesika ye adwuma wo nyame efa wo so ama wo sika ye adwuma wo a wonni die wo bedie awurade so obemma wo mbi so mampata ye bebre na pa na wo beka ho de a wo so wo nso mu chance mu de eba na wo mutimi mpagya amen eyade a ebeba eyade a ohiri ni ebesi na afedi o mo hu se wo nyankopon no oye nyame timana say die gay ma ene ne maame ye wunti wajai sa adwuma ne ye say bia me fa obi ba me ye sei me hwe no me tete no maame still amiguso di obeba bia no meje no me de me masade anyankopɔ de me firi soro baaye no ena me ye hu adwuma di opɛ me maame no me pɛ ne ba di ompe maame no onko de baby mi gu so mi won kola da 6 French for no kran ka ho wo mo frɛ ma no pa ne awia wo mo maame ma wo ma wo mo nenso me ɛna me kyerɛ wo ba tan su baadie e de kyerɛ wo mo it wo mo dom bebre me za champo mo ntrase oni ya me za champo trana ya ntrana mo owia mo so mo de mo nten aba wo mu domi bebre enti ne mami wo ka sa adwuma ne wu jaya enye yie wa samanta ye de ma wo no enti wo sa wo ye won ka se wo bi aba na wo bi aba ba be break me ana wo bi aba be ye mi sei enti ne mi jai na ma ye yi wo jaya onya mi be bi sa ho asem obi asem o ya pa wo yini obi asem o ya pa enti mesra wom so mo gidie ni nsi wo mu pi na nya de wo mo ka eni ebegya nyame asem ka enya de wo mo ka eni ebegya wo ba tan na ye no ebekoso aye kafra
Oh. Mr. Champo, Kasa. I know about time. Why know about time? I said, we knew a dupa. Chere, seven, wouldn't even answer a water and what that done on woman near about time. Your Before we bring a real singer say, ya, woman, ya ma. Woman will be dear, be a chest, a woman, ya ma. Ah, woman, be to me, I woo. I wanted tea and koda. Nanzo soon, Onyanko ya wo be reasia. What do destiny show and seven say a fabrano? One in him, Sentia. One war, Sentia, where you bunny, Sentia, where you say. Na enye one. Yama no be brave at transit. A dear night if fear bakum. Nanzo so share with me will say. Mammy, 4 years, one more treasure, it will fear bakum. When I mean for Ashtown and young Faton. Ah, one would fear bakum or Ashtown, Bruno be sway. Woman near, and woman near ma, it to me say, where you about time, where you about time. About time, one way. About time will be a year with Nipa and Mobo. About time will be a year with Timmy pass here. About time will be a, or four will be some at the yearly dear, no pair solutions. Uncle you want more one to because you almost a man and Ade. The piano de Nimu, now we not going to I don't know. There be Obia Bano, Yaku point the Juma, a shannon, sir. And Nutino, so what can say will be when on your about time, and you could the Biarada. And then 7 what times now shall a man no ya warm more and one. One will need a member soup, a member cocoa. And my shoe and maybe bia and to a couple minutes from a Friday saying, yeah, your friend is saying, yeah, may ye. A braya will be our war about at 2 be out on the banner. No soon, no soon. We need solution. Now, so one more year, woman, you're bold now, almost franco for the year, for the queer, no solution either. Abba, a yarduma ched dear, a yarduma ched dear. I war a young one. Obia will tell you, not telling you, we'll see one. Will be will tell me, say, make I see a say. Me put me do not for me. 10 and collecting in 10, remember 10 gram or 10. Win him. Woman, Assembly or wha, mammy. Now what they yet and fat home. Then should be a fan high class. One, what you say, assembly or wha, a young fat home, and yet they can be painted. Enti no enita wo ma wo bufu ye ton ye yale wo adura ye bi okay better yale enti owo 10 no ne ma 10 ni nyina wo me ma 10 gram wo ya bo bra papa wo nyina wu wo nya wu ya me se mia kasi wo nyina wu ya ma me no ye sie no no nko a enti so ko twanka bonten so e dan ya egu ko hwe japade ko hwe ma ye gwa bochiri oba tan na said ye ni say oba tan wa said ye ni say would want to be too from now. One yen a so Yakupo and is so we are bar. Now we crowd be at the Yakupo and young crowd dear, and young crowd dear. Name Momono, so one she now can say, send now Madame Mukai. Now can say my ye papano will be in the same thing ye be more. No destiny Yakupo the show and what to watch. Name it, so can say, oh yeah, what's one ya or Begu so ayo. Into about 10 years of my journey, a day I would you, and you ask me, does it, or about 10 to me done, no done about Sukun, or about 10 to me, Nebayan, or Nitima, or General Okodum, or be a teacher in the Franco Hospital. Now, what I want, I said, and you about 10 be a peer through a name abo, or about time, and he said, I didn't know ya a peer through a name, no go put them on, a somber mouth, and so my son will be somber mouth, daddy. And the thing should be ye. Would be one of their consent chill be a. It is all way because a very bad sa at the end a being effect to a bushia generation onto generation.
nene ya na enkrofo bi wo mo fene me bi mu wo mo ntiase wo be ko achie no na ye eniye bia ya ekon so na di side effect no abo mo so ntina me sene se so for me pese me tu fo no ma ba no ayo mo ba no the youth no wo no wo no wo mo kantum edas obaya my lady me da CP yaminshira na for the very first time mesre kwan na mato me bo ase akasa kakra sa oba tan asem ya my lady odi abai ama me wura ho papa na me maami bi emre bi yenyina ye koshi ayi ase ena ye nkwada sa maame ne nsa so ye nso pen ekotwa maame ne hu hyiaye manie my lady afa ye kakra we say me ko me maame ho na we ko ye ko ne nchen bebre o me ko me maame ho anche na ye nyina ye ko bijina hodi asama amini busa amene say obi aba ye oko nti no se say aka me nko a na nyame ya adom ma mi nyame dia kono su gina ha ko gina me nchen mi kofi anka meso ne nsa de nako nenso aka me nko a chese bijina ho me wre hoi mijina hodi my lady unim se mami America na asemi okroke bro 55 wawo hwe ewiase no nipa bintin niam biase the moment obi be wiase no nyankopon wo plan be already enye wo me maba me pese me there be it doesn't work that way ena ni America nso asafa so ne se my lady sani awutie yi o nipa egu na ase my lady samre ka o mamiensa nka wanye nipa ho adaje se ne wo nipa ho adaje no seni esitie bia my lady obi chop money wo obi bottom enti fane se si e maami bia okay obi awa obi banya obi ba ho adaje batanye ne nye se mawo miensa memma ye okay nyame adomo manyina be ya lawyer fo enti me dia me batan sem no maya me na CPS tanya no kore wo dia na waye no na ne na onam street ni so ne ono no wonko bisa hwan di wote children's home wo oni maami oni papa washa wonko awudi oba wo mo wura ho da krokra enko bisa asa nkra hu te sen me kofa baako wonya bida eti se me hunu sase obi te social media so na wo keka sansem we ya my lady nipa kro ni nim de ana san krofo na mo ka sansem no omu nim senia awurade sitie de bia me frɛ Nyankopɔn top designer oh yes me se ohun abodi ahodo ne niama soronko eduadua ye mu a my lady se wo hwe san niama we ya make it me fa utrim na afi wo dwene Nyankopɔn kese ye ho enti se wo kwotera ba bi na osafo nsane ho my lady menim bafan bi a se yeto obi aduro se dien otimi manipa ne sore na da na sanka de be che na ne bafan no na nkeko no eno kire say sene ewiase sitie na ye hunu no enye saa na tie nti nipa no bi enye sene a wono mo ye enye baatan ni bi na kwa wo ye oto ne batwene ye odwane ye enye baatan ni bi na wo hospital e kenti oja ne ba wo odwane ye enye baatan ni bi na obi ba kom di obi ba wo na ti koso onko ne maame ho enye baatan ni bi na edidi obi baatan wo fie sese bi o maame krampo ye hiani baatan ni bi ti asore dem wato obi maame di puff because o shaka baba ko ne ba sorry enti wenu mu nyina no my lady me de me kama bonso wa fa bi se me ba mi America 55 years awawi obi nim de obesi china enti my lady entietie oh dabi ya de say we emane how sani pakura wo kasa asem na kire no my lady problem e hye ne ntumam se tie nie do so puo enka wonya wanim kura ba manka watu nefu amanka na bra boasi ne yie enso ono wonya fon wo kansam fon enti wiase no ye nyina ye nte ye ho asese ye bu obia different na obia won the timing no ye bra bibi besesa onipa ne abra bom na bra obenya ade bia onya bi da won abra bom nipa nyina nte sa ade na se my lady medase mana otam ye tam na ya so ye wasem etwato na ebi abedi asemba akunti ni nyina ne se maame se ne
obey kai sa wɔn bɛka ka yesu yesi wa ye dua yesu aduaba bebree amfa so yesu bebree entini se dua kora wani da so si etwa no so na bɛsa afefe de a ɛne ye ba fefe what you say enti abɛya me wɔn a meti asesi ayi sɛ my lady wo mani nyina banyim no mo bɛgyina wani na so yefuru da ho wo so yefuru ayɛ pen ɛbɛyɛ obi wɔn wasa ɛbɛyɛ obi wɔn wasa ɛyɛ ade bɛbɛm ayade abebem anopai na me sofu pani bi di nko me di nko na msi da bi aha no e me interest na isa me kan na we was da bi ko no tum na da me ya me hu no no me nka bibi e nkyere ho e nyankopon na pese wo de fulfill ne ma bi enti wo pese di pa bi hu no se wo no wo nyame hallelujah sofu pani na to ka che me no 8:20 wo se wo pese di pa bi hu no se wonu nyankopon wo yo nyankopon na ha na eya na komfort asem yodi fo kase iti wasap me no mitibi ya miracle bi a Yesu ye na me ni Yesu nya baako da bi adom bi na abedom me aya adom na nyame di adom me what you say ji sama me na wo kana asem kire me anopai no me say e be shock the whole Ghana oh yes eno me say sa me wogidi wo boss oh me kan na maka men to atakeke me say be shock wo no ama me ne say hey adnida so nyina sa adnida so sa fe me prema nkofo ma na ye den na awurade wa ye me say ye wo se eyade e besi e bebem mame ema bibi e haw ye de ye be ka sempa no de kire wo mo so mo fa kwan no so wo se aduaba no ebi kogu nsuo tiniem ebi gu asase pa so ebi gu people so na ebi gu kasem ehi na me ne umi enu yetoye baby ayetoye nsuo no kyen yakoi atekoduru baby a wokonya asase bia futuo na wokoto so asase ne tintimu ema aduaba no soi enya so mfaso bebre what you say ye twa ne so no still na ntire ne yadai eweke wa asase na te enti maami ye me say yen hye de nyame aka sebe ye adwuma ebabam woman of faith for bebre abamabu eso awie mi hye wo mu nkuran se mo mabamu mu onyame wo ye obi de ne obi de kyena obi de kyerati obi de afe obi de month but ni nyina ye adwuma se me ha na metia na me ka bi tira wo a e wo se wutie hu se onyame asem eye ba akopɛ obi aka bibia ma abu abam se nti wonye papa bi muda bibia ni ho betimi abu mabam if se mete no masum se nya papa me ye ya wo hini nka menti asase so ka me to asase na ka se wo so no e diseye me se nya papa me ya e ka bonsam gu mani masse etimi dia papa na me de bekwa wieye me maami a wo wo me wo ka kire me nana se ade na wo bayi wo ye papa e wa abonten saa eti amamia me ba ma wo no no me mpenasem me nana ka kire ne se wonim de wo ka me ko Pentecost me so Pentecost nyame me nana we obesie fiafo nyina enam ne papa yenti abamu saa pepepe me maami awu masie no me papa awu masie no me nana awu masie no me maami ni awu masie no masie wo mu nyina me da ho atenkwam ema wo mre papa ye maami Adazoa asemu emitia na me ka market on the wall be bisa wachi miensa enyai papa ye ababe wo mu a wasa aba na pie na so na me ne abrampa no nyina tibie soa ye de kodwa so koto nyamfaso ne ye bowudi se ye wo etia na me ka kire wo nkola na wo ne wo mo som ne se wo mo mra wo na ase ne bedroom mire bi no wo mo de lampo na be hwehwe asem we ma me fa pen na tworo e bedroom mire bi no wo mbebi salampo na nemire lampo ne hi na wo kwa akonya no na wo de aba wo hini ne anim na no aye service enti no wo mo nkai hu se wo mo bompa ya wo mo bompa ya wo mo kram nya wo mo ni padua ni nyina se de wo jai wo ni padua mu no e na asem ya obeka bia be ya adwuma enya credit card asem na me ka no ha o mame enya so da ya asem na me ka ho so na mo be si so da de ma David mani ye mu adwuma it will be metimi asibia ma wo
na me sina David ka sembi wo se ye me da bebre sesa me mami musu a na me tumachi me ndi ko hwamachi a na me shatade bi esen ho a na mabafo mama asafo awurade enti no woman no faith for me de saade we di chamo mo maami a wote woni mu hye ne yie na this week next week ne month echiamo no adansidie bebre e na maami beba me di nyankopɔ jame nyame nka mu nyina mo ho mo a mo gire won ohiri ni wa dwene pa nyina no mo benya duaba de bi wonu mu atia kwa akoton enya somfa so bebre e wo Yesu Kristo di mo amen na rabe na abesia aba mianyi collection me hawo na me ka kire wo no enu na enka mani tentem da ma me fo no mani ate tese na me bende anya hwe but fejere na asentimi ba na nkofo abom be pejja ntimi wo me ma wo di niu kakraka ne bibre me ena ma na anytime ya obefre bibia meba e kire se emre na du nso eto ebeto akoma so bia nso betimi afre me aba na beba de abrantem meba ntem na de ade ye na sabrampa bomba ko mama me hallelujah amen obi enu awo chia no o papa na metia no Reverend Isaac Owusu Bempa hana si o chia wo Bishop Salifo mi chia wo amako mi chia wo pa Archbishop Duncan William papa mi chia so fufuo nyina na numa so for sa adwuma no de me kwa akire o na akire nipa ma me sa to ba adwuma no de me kwa akire na me kwa akire o me ne Bishop Harris enum nyina o mu de me tutu kwan but nipa onyini ni wan hwe ya Oscar ye chia o wan hwe ya wadwene be ye won tanta be se Moses afi na hu about onyankopon be fra no akasa ho kokoam ensu nipa no be se da agyejaw ma bo wi afi se nyankopon na de wo ye adwuma nipa ha dwene itina Yesu won kasa o Yesu no omie na no but what the nani watwe no abi je me se enra me kofi afi me hu me ho se ase I am under house arrest sana me fi yes e me ni padua no mu yes ase ya chimi die with him ma me na me ka tell me tell wa ese me ko se de me sofo ba ko ka kire me say se anyame ya sizu wo de wo kra no ni padua nyina de amanyame se enra afi me am ka chem se adai ya chimi me ko ta chimi aso sa ya chimi obi anka se enko ba but bibi en usuro se wo be kodi ba bi enipa no wo etitam bia no aye isolation tina me ye research and on say yes set you apart yes IBJ it is easy it is now mudu assist it is as a wra ho dabi me say me am catch them aye shade bi anyame sha wo maame under arrest ya me say wo maame e be kakakwa hwa me shade bu shopatalie eya na sofo for kasa credit card ye de kasa enya credit card ye de kasa o ene de ye just cotton material ye de aboye minim de bia brampa okotwo ba na boni mi o ya na de bia ye de a che no o mutu ni di kura pasta credit card yes of bia apostle ska o ma mi tia wo o se wo hye wanim apostle mo so say tie me o ska ma mi tia wa de ane pa mi tia mo pasta credit card ena ba ko so no wa abofo abena mi tia wo abena ni ma pa mi pe o ba ho a sofo wo ba ho enemle pebre na wo de nwaye nkwan sei san kwan pa mi pe okwa ni asabi fremi ye de akoma no oba na wo ye pa ena body ye nwaye din watwi to sei eto pa mi pe ye di bia akoma da ye transfer no we de be hia na sofo pa mi pe ye yi ni ha o ena na sofo pa mi pe ye yi ni ha o Mr. Pastor credit cannot touch man. Job Bible no ya near their channel can be frack. Now to Natalie Cole ya fina di no didn't feel for channel. Apostle to obesere. Pastor credit. Mame, what's your no who say dey no? Me catch them on the. Now wouldn't say no aso na nipa na cancer. Me say I am house under house arrest. Yes. Sana me feel. Yes. Say ya chemi. Yes. I know
Me ba cho bobo so for so tia mo tilapia for 7 o'clock na no ada. Me da 7. Afa me da na abrampa. Nyam tumi se sumu ma. Me say na so we dey be the prison. Sa na ka catch me hu. Hey, nyame. Oh, nyame pese wo do ko ba bia. Enye easy. Se nyame pese wo do ko ba bia. Na se wo so ya wadwen se ba bi wo do ko no wa ye ready on fa nko a. Ma ha na enye easy. Yes. Enu ti na nipa ne be bro ha ya obesan. Obesan. Because obesan. She. Obesan. Afesa na akoye atro, akoye wo nhye. Wuti yo ya de amame ma paracetamol ebe ko. Ensu no wonim yale kro ye dai ekun. Ena abeda Ghana. Wonim yale na sase wonim na wieye. Eso obeto se fa paracetamol nom na ko. Okay. Ebusuafo ya maame ha na wo. Great motivator pa nse we ebiri nyame de ne ye adwuma o enya sem kito kuma se maame ana ena uti ne nka no wo betwa ne photo twa ne preko no ye wie de da betwa photo na bra wa gira ametwa no mama na ka bi ko chire ne ye kasa metwa ebusuafo asem a ye bedi na wia we no mo kai ana asem no ababa wa ana ya wachichire ochichire Afre David to kwaku jafi so no ahoho a aba ho ne no Jesus se ya nyina ye bra na chiama na anyene ba no a again no obeha no akoda no opapa wo no ofia ha eti so mpa ye ade na kasa ade se me kasa de konomi ni akiri yes me agisa me kasa mi ni akiri na me si me di akira me fe kira akwa ko hunu ame nyame nkonkron so aboa yen timana ya ja kwan ya den ka unti adwuma de se de no na ayo ti tembi a wo be frɛ yen se abi de mo mabra mo me transfer ha ko me transfer tembi a wo be frɛ yen se o pesa wo ba no so onkwa abi jan ko ade she na ka se adwene ho Need
Kingdom Herbal Center. Ye nyina fi ani kyerɛ osisi ye. Kingdom garlic capsules and the bitters dia be dwama so. Kone kwaji bi. Ba chow enema hye so. Kwaji bi. Cholesterol ju ni pedua na Ebe dwane. Oje ho ba bia enye. Ebe kokora. Kingdom ginseng power capsules. Ebe ma obe ginam. Why say kama. Se chirebe. Ba chow tremendous capsules. Na tunamu saya de bia. Every ho na fe ho so etimi ato. Friend 0597298855 na yenko yenim ana video no I ready am fan to mama person ubibusa say o si kwaku jesi na no enyam ewo yi pacha Sompa FM ya bem 2013 ushia no we ni shia no edum pacha na satam na wo utikumase ha na ofi baby satam na me okumase ha na me wo me auntie wo Ashton nti ne be se komopa satam amopa wo edum no house of glory no no mo free hosempo bibi house of glory ana bibi sa anti na wo ba sa mpa ebo ni na wo be hia akokujasi bacha okay ena chese one wo kekan bacha ti akoye se mpana sema bacha ti no yemfa ne so your boyfriend na yemfa ne say bibi omo kan one night stand bi adakope na woni nipa akoda na nyi sa be ma na se we no na yempana mo twempra relationship say of friend no ohia me na oje me number no say besides so ba be no so be ye be case number 1 Yebra Hope Kwashi Accra. One wabon kwadu Anna Charlotte Forcing obey or you boss say court. Order you go. Is a hope. We need picture you could hey, we want for picture or picture no. Nice man. Obani so papa. Net to say. The radiasi say beye na wotwe ekeka kobe na wotwe miensa ni die issue die abama ye keka na ye nyane ntie woman bi na frame e no se akora na ye ne so ha emfa ne se wo sister sa no peso kire na ono so keka na ehu asem bebre se ana ne nye papa na wo ya na odiduabo ha wadwen enti me ye se da bi Ghana mremu no akoda wo ya ba mu wa wadu aburu 10 years de utumi je wo ba because ada o mo ba no kro mo ba studio ha no de akora ne di nachi me na me pam no se o makora ne enkotra abonten na akoda no de betena TV so aye dan na ye ma akora ne kotena abonten enti ye pese ye ne udi nkomo kakra efa saa issue yi se de wotse no ene anamon a wo so pese yetu na ye nyina ye boa na asomdwe eba de di kan maame ana no na ye wo yere a wo ye ne ho ade ware no e wo have asini hobi yi abem 2014 onu susu ohun kwaku jesi 2012 nto wo 2013 etina chese wa yansa na okowale ewrade nyankopon ewrade mo ware 2014 ogina mu ena mo be wo akoda abai akora yi mo wu bi kan ho ana chese awade no na ensem wom or hadwin say na say yentem ye den eti kona anodin ya ena mujae na mujae no hwe oba no se bibia kama hwe no ye bibia akra ne baaye fezi akra ne baaye no akra ne ye intelligent na ye ka bibia wie ye no mo ba office na ansa na mo ba ye ka so mko edi ene no ena kola no free producer secret say owo papa no bo se di
na ne papa dini na wo hwa kola na onya kola ne ho kyere no ne ho ntade kama ne ho ntade maame ne di kan send ne pictures breme akora bakasa akora ya wo na brochire futuru ne ho ntade fe na wo papa ne papa hwe no ti ono die ntia ne maame ede na duru ha enam so on de kavi mu twa so ne ko edie no oba tan a wawo ene onim ne ba papa eti sakra ne so papa no ga ne sen woni papa di ene no ene be kire eti wuti se anade oba no ebe hye kwakujasi no sen na eye wo beti no mia meya na esaye me nwanwa but the same time so anshida anya me nwanwa bebre into ohana me the first na me answer me frey me busuanfo na me chom say when na ekoso and I'm say okay into no ohana yes me contact some few people and then make the case more legal into no into ona people cho macho voice kakra say o kasa no fo yeah into no ona me take steps say like me contact station no into me free number no and I'm say I am pass near cost no enokre so ona me kase no I am the father of the boy yeah me na me ne papa na emwanwa say o say abofra no eye Jesse dear. I was very surprised. I was very, very surprised. So Okasa. Hey, Yeburan. Me pache o, Mr. Hope. Anna, our mental agony. You be same, but you'll be able to sell pen on. I won't be some. Near my yen. Once me person me can't be brave. Me person. But I only say a few things. Okay, you few no me tell you. Must say be a mum pushing the brain. Oh, yeah, yes, I can remember, but I just wanted to clear the air. Yeah, you pushy bibia. Their own person can. I will be enforced. So when poet me a penny from a crabano and no cry ubu into yem how I dream the breed. And you know, oh no, whatever she does. I think say to me no onim no ye onim de oye to me no nani da no no ye to me no sasa na meka no because me won say consistency behind them abem you know those consistency no actually say onim anka on to aso nyesa sa me sana me hu no but say bia maybe honey dear probably have not maybe I mean share that anything and share that aspect of that condition so na our back oba no yes no our bansa na ansa na wu ko hu no na na ye ware okay so me ne ban kra no ye na ye free videos me ne ban no ne me ban no ono so ye boy oba okay you try and stuff we vibe and you say no obepese obeye onso be DNA ni bi of course me because DNA report no me say me ba nti no on say yetumi ka say obi swapo akola yeah but we know how de ye ne de ana ne de ne ba ne akola no per report no oye anaba senke ba ye na nka enye ananso ba de ane aka se ne obi ba ena ye de na ema ana but we de ye ana ne ba wo share a resource mu dia akora ne peke ne maame gen no o peke ni nyina na papa no ena enye kwakujasi amfa nti say no media me ne wa kame so me die ni oh yeah me 100% confident so wonya nso kora enso dia akwala wadu 10 years 11 years die bra joba yes empo manyempo na se empo nya me bakra abofano ni se me ne papa imagine joba because sister ni suban ne a odi akra ne nam saa no me ka se ha me a bra na me bo ahomte because sometimes the boy no me ne edin komo phone so cramp what me say
abofan kan ne kra eni nya den enje eno ma me no so de wote no o ma wo chance da bia mra ho patapa ni pieto ma na be woro ya edi na ma ya sanse munu ya akoso nyina sa scenario we ya kotwa zesi ade a kire doctor ni mpanifo a se no 2% oje wo ba na de ho de akra ne nam one radio station to en wo pese wo ba ne da ache bese ya edi na onye wo ba even this year me ni me busa focus this year me bo moda na my mind more legal na ma jeni se no me ti say ye be jina wachi we e ba e no in one way na e me de me de because menya akwenya asa nti me ne inspector na odi asem sometime go credit inkomo so opportunity so just go whatever happens let me know o si wade akola na ko hye be ma foforo ama yakoye DNA enye be ma ne ba e ma ye bebre oba no ni future wan hwe akora no obe ha no said you ordinary nam TV station ni ade no opesa wo je wo ba ma ye nyina ya moa na je wo ba uncle pacha wo be ka bibi kakra oh na no na mi bana kanundi sisi akwa ye be faso a ye nsa be ka akora no na ye be faso okay nje say no na bo be ye be ko he mampontin say ye asem no ye de asem ni ko police station okay e ma ye friend omo frɛ ana no anadwo no ka prensu nkura no no de akra ne nam o ti anadwo no me na me send him 500 kwade so because of akra ni ti onko pe guest house no ne akra ne nkoda na de achi omo fa bi ntaduane ni e no de akra ne nam saa ti agi se come and ponten ho na ye koje advice free police for ne ho na fei se so ye ko serve na braje wo ba eno na beboa enye saa de a emwa mpese be ha wanya ekwaku no ai mi se jam problem na bra na mpese me ha na dwen bebre so mami me dance so mami very wanya de pa we osofu ai no say osofu pa tumi se no hojo papa no hojo papa akofa malijata entese na me de say edru emra obete ne ba no so no wo ba be ware to ba wo fie na akoda yi ko hono mu a na bibia aye kama na meni Mr. Champo me enko na yenya kwaku ahoma ne so hello one hello so mama kwaku oh the ba sha to say radio don't praise the Lord oh hallelujah ma utiri nkwanso that's it for I'm so sure yo na asama no se uni se lady no akola ni papa nso ya sofu oh sir wa ba akola ni papa wow you dey nyame say nyame dey na be do go nice man we nani mo wan ne ba wo ni picture Hi, but so I hold the picture and send them my mission. But if the car can say nyame say nyame na mo so ama dokwe bia wasem we mu no adeti na na so for say that say waba for the sake of clarity you know what try the bia or ye bia no so waba program so be many pa nyina ho say be ade a lady the bay you know atrosem ana obedi you know nyame sha bebre be that 2014 11th April 2014 omo ya now the 204 one so so ni wo 2013 did they say e afem no and this year I know why 2014 and then 2013 our castle be home go back no na e di awo no no the sika ni your problem pa na see bibi o sa case we mu say asem ba me fa kotai ani bre jaje yo just one because 2013 said you mechanic na me ko Canada no na nyame adom na say wonu kunu kura akoya e for 2014 na sa 2013 na wo betina ho kan no na say yehu baby ade no kura e free ba tibe de akra meka le say me pesa onu mu ba ma oba wona so na oba radio station na oba kasas
asɛm no a wobɛkaeɛ no ɛnyɛ nokorɛ na deɛ mmekaeɛ a ɛyɛ nokorɛ na deɛ mmekaeɛ ampanya gɛɛ no ɔbɛbɛtract ne statement because mama kyerɛ sɛ asɛm mehu no problems a menya wɔ ho no ɛne kɔɔso no kwama so wobu but me nyinaa mu no meda nyame ase sɛ nyame ama nokorɛ no mu nyinaa yɛ dɛ adaadi ade ahyɛ de deɛ no nyame de asena nam de bɛma because ebi aka ama wo aka ebi ɛbɛtake different level koraa na sɛ different te nyame hyira no hyira w'adwuma no a woyɛ no so na sɛdeɛ da bi a woma nokorɛ da adi no ɔso a ma nokorɛ da adi na nyame hyira no obɛhyira wo ne nkɔfoɔ nyinaa bɛda ase bebree nyame hyira paa yɛnso yɛda ase paa na kwaku sɛ police station ne court deɛ no wobɛtoa so anaa wode bɛkɔnkɔ ho me person because now no say me die na me sika ne sa na ma nyina no also de ma de ma me say ada no ba ho no me ka wo anim wonya bi na da no me na me man lord fe ko fa dia ni ka what the sake of popularity no wo de me because me lawyer so be kasa na what advice na say be because yes so black for the since last week no on my police for the friend na say your friend no ne frɛ bra oni I prampa ni wodi na monkoye no mo frɛ no me da pa warrant ekofa no nkra ho no ma uza me ka wo anim me ka se me ka wo anim ema obi ate ase ema o yese no obetua ema o yese yampa kra me obe detain me obe Ghana ba ache me atum so no you were there oh antino so fast akwa no so kra je bisika ma me because as sika ma koto agu kwa abira minim no ba bia so and the habits na mo sika na nche bi ni so for me cancel me that see me bre Mr. Champo bremu me dey say asemi me ba na odi akola me ba no nti na me ye na no anadwusum ka me send 5 million say onko pe ba bi no ne akola ne nkoda di akola ne na police station adwone ntontom adai no akola wo papa ni monyamfo sei edene ne nam ti so obi a woni abusua Mr. Champo kasa ntimi da onyankopon asese asemi abedu sampempe so yi ai enokuro yi adadie gaa ne de ne woka bie no no ma ya sabe efa kwemu enti osofo yi agye atum se ne bane akoda no wasan agye atum se obeye DNA test no na je se clarify bibia amantiase nso aye adwuma gaa no esu se ne no obi freye se ne nkrofo sika ka no minim se no bi na edi na chi o so no so na plan and no obi nso frey o so the asema to ne so akidnap me head ne tu obi frey also hu video na no se gay way kwan a ode me fa so enti kwan ya onam so ai kwan ya onam so ya wo yes ani ma ne chese ese case bi adam so enu nti no senior osofo e ka no eye mani jipa akwani de so ma me senior ka no onye ne ba no na wogye ne ba no so say police for ye nhye e de to because anytime bi o ba be fa kwara ko ono ne nchen asembesi obi nim ne obetumi asa aye na ye nyina so entu ye hufo se emma ne memma ye enam wiase ne ba bi nyina ene se bia wode ohu ekokodon na nka kwaku jesi obi a wo ye na sem basa enka se wo se ba enko bi no ye nka obesa ne baka so se semu ama hu se Mr. Champo nipa bebre da jail a omunye boni bia se geyi be kan se kwaku jesi enko kokunu a na nya wo no ka se kokunu a so ba me kwaku jesi nya se nka ne wo ka sa siri enka ya so ne pe mu da a che se enka ye nya ni asem kura na ba bi ye fa ye di nya me na ye na dom yankopon so edo no ne kwaku jesi se wa be bo show kura no wo gi ni sika so ma me obosho ni we ya petrom one ekon wonu ni ade nkrabia entige ni momu ni de e planting na okun epese wo kire se oyi obi wo data de no adwene no otimi hye ne mama ne ye pepepepepe eno to wura wutiri nkwa ne mom no ba no na wo be koso no ye ho enkrata pampi na wajoba wo ba be hwe ne ba che ufie ne mo so wudi ne ma no odi na kode and just make data abrabo na owo no ya wo be show ba se ekode nam so no yesu wo pesika kasa so fami enti ko nam so ye obenye sika ene onam so enti otimi chechas de no de ahwo wo bi ne yesu kasemo abam yesi suwa no enti ni pasa no ne tie no hu
obetia kase ye mekukura no ono eba bedi anim ye bekum obi no nyiska obetimi aya saade awade ne de otiri ye esi yakofo yi ufiri mu enya sankasa America usa egu ti wa medase obaya my lady medase pi na ana no emso wo adwuma ye kakra Ghana has adwuma na wo ye no wonya atofo je okwa aburuchiri na nko target players na ebobo no eni ofa wa na wa pa asema fi David Ayiro no waje usika no okọ say adwuma a opeso ye no ohun se be mai ba oba ye nyina metena se na mehwe no a eye second sample of DNA results sana meka no utie ne nkasa ye mu a ensem wo hoso mpeso obebie su pi enti wo de compare ne bani nyansa wo kan nsem bi di kire producer ebo ebra papa ni nyansa asai baba hunu nyansa na maami die my lady aden die be duabo die be dam nko na wo nko ate asi so a ba bia na wagina na wo kan nsem yanyiska wo bi won fama na sika wo bi wo my lady sister no e was say ye pe ba bi de ne kokoro hwene amam se enso so duabo bi na asai no an no so e was say ye pe no so anu pomasi bre na ye wura no mu nsu ye na wo no mu ase titiri ni papa yi wakata niama bebre so afra niama bebre ntoma wama obi wo hwan ko betena ase ekade si ye nyina nka wabrum bakakra waka me yehunu oba akra wakwa akwafa nti ebesre no kakra wanya no omomode ano ntene ba na wonhwa na de because ni osini mu ade de ebebo ama ne ba no so nyina be ye obrempon na de ne nso so de kwan da ho still na o feel say obeye DNA na onye DNA no na me hu ne se ne ba ne ba be hye ono nko aka che na ohwe na ade a ne ba ne betimi anyina be ye obrempon danse maami de ne ba betena trotrom de na nyini a ye dim ya ohwe sister Anna male me dase Abrampa o sister o ai uziza ai me sister no your papa ukra auntie say sa Malady oba something pa oba Goriad Malady vedasi pinya mi hira papa na yenche yatiefo ne ahwefo Malady edin kan papa yi ne nabusua beda o mase beda o mase Malady be bia mpani din komo bi se ba bia nton waduro no ensan no ho se kwaku papa yi die ya mamu a nye nipa nyina na betena se akusi nti papa yi nyame be hira wo ne nabusuafo se be nya ne ba onfro ka mfrin kran emetena se ne ba ana Malady hu akra na hu papa na difference bi anim na de ememe nyina nsua ne se oba bi ohobo abrabo ma no obejejew be how awari jaye eni awade eni heaven papa yi se wantumrika enya awade eni ko da fiase ewura no nkomo kakra eya ye nima na yate no papa yi nyame dono na kasabre ne nyame okasama na ko da fiase ba na nye chesensem a obetimi ahyehye ese adwuma obehyehyama e dia fa ho no afre David oyi wanu ba bia enyi edi papa wotena se de wo smart this wo ye software me na mekro na Malady nezo so wo ye software de me mfa kwanya sana me nkancha asofo dwuma nya bible nkwane asofo dwuma oyiri jiji wa jano wo ye sofo kora jano Abrampa Malady obekun asema meka no Malady ho na kan bible no tie Malady ya kan sem na wo di fan ba bisa e di asema Malady kai bible si enya Malady bible no tie sheep the bible by Malady uri tie Malady uri tie mi wi sheep Malady me say sheep the bible by nya sheep ya na de snap ni ade by o de snap ba nyina Malady anu ana di problem tie bedu o ma yimu kroma ye nim snap bi ye ye tiga na ho na nim snap ye enne so banku nya fie ni etu snap Ghana fo de nsuo unu papa bi ewom ba kwasibro ni de ni bedura na unu say yes Malady aka osofu tumi ja awade Malady me dwanyankopon se wo osofu na so obeti jewu do be konso hwem adu be kowuo jano obewu Malady mi na mka kire wo awade ni be kuno ebeti tu be suan sanwe
afo me kwa champagne osofo mu ya me to nyankopon malady o no monsa malady uni he me ka o mo de bible no me ka se me kwa za bible no mu be di atira sofo mawu sofo so awade ezu ya no wa ye fe hwezo wa gina so sabre nku wawu ti e be sre so ba bi de tew na frize be ku adwane ana ne mum de o ye ma wa ya bufo o ye ma 100 million what says malady me pese me hunu e ma ne bi sa no mo ti ana oba na ni mo ni dwe eti malady sa de ewe mpani transia onye bayifo aho na wo ya nibrefo onye nibrefo a wo ya kromfo sa ne ma we nyina wo ye bia eti ma ye jimifo eti awura no me se kana fidie so so wo mo da ma wajimi ana so anyimi ya obi na hena chema wajimi ana ne so nsantie so ba start kompai bobi ana okwa he se be ma onkohe na sofo ne ni wo mo odi bone adi wo mu no obi akese no ene di na chi enei onkwase ade a wona ma hoye malady ba bi wo bia no ene ye kama tiefo nyina tiase e wo so report o man ponti police station na fe yan tenase dosu fon tenase na papa yin ne ba no fa ne nko malady sa kwa ni di ma mi na ti abrabo furu ni subaya o da na di no malady akra no aba abrama wo timi tenase din to din no hani ma mi na nim chese ne ma mi no ye ne nwanwa so tumu so he ma mi suban wasi ei na marija tabeni malady won se asini ne bai marija ta ei malady ko hebi malady ye tie malady ye tie wie malady marija tabai wan tie bi wan hebi marija tabai malady wan hebi malady marija tabai wan hebi se sini ko hewie na de sana koda na usuro sana ananete anani suban no marija ta ye concert na aba ne yekohwe wa be po na du no nduko du maku du mi no kwa na akoda afa se de ne hu sitia no na wo pe ba bi du ti afa ana suban ana malady me kan sa no abrabo no be ma bia o ware a fo ni to fom malady edu ba bia empire na eye but confuse ko musa na se fa tie ko musa na se malady anka ne ho ne mpanifo obaware mawa malady obekwa kwa wewachi ebisa se nti akra obetimi ne mebai anante kosi awieye ese no so nye ti ekwa cancel sofo ho enti malady aso pani de nye sofo de nye eda de nye sofo adwane ti se won ne yakosu akere no yegum enti si yebegum bradi nyakopo malady mo ya o mesi papa yi se wantum ni ka anye ne ba na wo ye ha tena se o enya he anade amini se ni subanye anasia akra no onyi ni mfiri ni mem o mabo brapa bi ya esa na ne ntire ni nyansa se mbia eti abrabo ni ye bono oba wusi so a ade bia malady ubeye bia no me e won bia no benya so di nkontompo be dia dia nkontompo ni be di wachi so di beye ko so be ya dia beye no be sori atia wo se woni se me ni be me ya me ni na ware awo la ne wo ne papa wo si da bi da ye hweta ma wo wale ya ansa na wo ba wo yin so a wo so so di kan wo dada wo malady nye 2015 meboa 14 Debbie 2015 na wo yi eti se one na ware 2014 11th April ebe na kire se difference wa wo wem ko jesin so awo 2013 nkwase adwene o ka nipa bi ntiase eti malady ya na samu die edi no jo na menka kakra ema kwaku malady kwaku aye nim no se oba o program se de me se champo kan yi owie ya na okutunika wo me maye MC bem ye san wa beto nyom dabi ne number kron fa mawo dabi na okọ eti ese de e ka kire kokuru se nyame ya odi na ni ato no so no onkoso no fa na ni to no so na onfa nje ni trim se adwuma na wo ye no eniema obetimi afesi no ebi no eniema obetimi afesi ne bi no amna ya ka na asem no bia
ana die atimi aba beto ba bia maledi emugo na se ba bia na obi so di bi ba wo hunu ba bi ojan no so do nyame yi na ne ye da nyame asese ne ti asan na nyame ayi enokure wasem no nyina pie eti bloggers amofa eye ensem na nam keka nkwase asem sebi keka de mo pe no enne settings ana ye ne papa no wa papa na be kirem se ne ba ne akola no eno no momfa na mo mawiase nyina hunu se akra na an edele ba be kire se eye kwaku jasi ba na nya ne ba biem na ne papa wa ha papa na aba ne papa tia original ye kan say father wa ba be piem maledi akra no so se ne papa na ewiase de obeye bia no edawanim wotobu obo ban a ebesan abawa wo so eti an ba bia wo bia gina yie na akoda ne de ewo se mire ye mire tia wai papa yin saka na de emfie du kodu ba ko de maledi akra no otimi ko ne papa wo otimi ko tran ne papa wo ko to bebu sane se he na pese otra na se de ni ma me ase agimi afai menyi ni so obeka so on ko tran ne papa wo da enso de ni nam na wutimi de antes na maledi de emi hu ne anno o office wo wutimi se first day no buy wo se adenti e se giska kwaku jesi wo edi ma no e se dem si sika minima de ko this keye edi maledi nyame ne eda na sese enukura bi apie wa asemi mu nanka ai kwaku enkemfinsia dukura na still na wontimi nyini wanu nwe maledi bedase eti ya sole ya money ya beko commander ko police station zero I be free ho ya I brampa e se omo bo ananija se si etu prosi kura wa ha ya ye ready ni o ekofa no edi fra kra ba se omo ne sofo nyen hyehyɛ so no ne time obenya se no sofo wo kwa wo adwuma nti time be convenient to you no eni omo nka ne antwe ana no emfa ne mra na fe ye nyina emetra se na ye hunu de ye beye ye se patapani pieto mra be woro ogimi a ye ye beta wa chi ne de asem na kokot kasim 1 0551931920 0548931931 na bra we kra de akola wanya 11 a uba no gina ho abeka 15 years akaka kra bi akra na kwa na bedwane afri ne maame ne ho aba ho shia because ya abrabo ne maame ne ebo no enya abrabo yibi 0551931920 05489319 na we ko bi beba hey oba patranse na yenya hoho bi nyimu so masem madam it say be patcho nyankopon adu awie my lady patcho awie dey boko we obi am follow me ni je omo pa na me say be bro mo lunch sa be patcho we adwuma we be patcho me adwuma opanko no jo gardens guest house na ni mu hwa o ton de About me to assorted fried rice and assorted jollof rice. Now the wire, the my one pebble be a two in now the wire of watching fried rice. I cafe sonama, and my yachi cocoa, yachi menkai, yachanet will be a pebble, will be a yachi no me. You can pebble this time. I'd want to me at jollof, you see a family. But you are with the Yam bedroll of Musia Musia. Now say we are over lunch. You radical pass or woman. Oma would drag the innocent costume. It would your desana. Me patron. A year will be beer. Me patron be beer. Train, baby, I only enough our number to Jabiana will be pelna. Why a waji order. Me patron. Me opam chrono alignment Ojo Gardens guest house na nimu ha alignment mo me facho sahan Ojo Gardens guest house na nimu ha ye din ye Helen Bites me patron ye number ye didi ejuma 0246 942395 sabo bi mo 0246 942395 wawale me patron ka me peso fu bi mo wait me di so fu ma me kan na ko nya so le
Me patch because we're true feet. True feet. Me patch. You assume jail. I mean no. You Ellen, yeah, that's why. Me patch. You be born payama. Me patch Matia. Go I find a basket man. I say doctor for. I say doctor for shirt. We doctor for them. Now na Calvin so try so. And also cry anyway. I'll try a sack. And no ya na dia de no. Won't you talk quick to her? Me tres in entire muso so no. Ellen, yeah, that's me patch Matia. Me da you. I be way. Grace gave to her no oko then we na tiafaso. Ebusuafo the boy fashion. Hey. Ya mama Doris so mani antwi no. Oh. US fefe. Enyasem ketwa. Baby a wo bia no. Obenya bia to. Oben Georgina stores. Fu ani kire ho. Kola. Okwa etufuo baako. Obenya bia tu. All silver and gold. Na etumi. Na my lady na the da kom so yan wa. We say. Maganeni. Mary Maganini. Onu ni. Some them zim pe Joseph na mu. Auntie. We Mary Maganini. Yesu papa no no. We dey Mary Maganini. Yo. E fe die. Mary Maganini dey so onye oba ka. Enya sam ketu. Kevin, flyer na me dey man fa to suma me why. Presbyterian Church of Ghana. Bantama. Ye Yaf week. Okay. Yaf no ye. E ma bunu a wo 30 years a de bedu 30 years e ba no. Ye omu ku ni me de. Me film se me wo makuo. Okay. Enum na mewu nso me. Na yafofo ni di wo moda. Na basra sole no yebeka se yafo no ne asore no enyina so se mabunu omo 30 no eba ne de omo no omo ye mabunu pa no na omo so ne ha dwen e wa asore mu na omo benu omo so omi vate me e wo ho ensem do metibi ni omo ko e program e dabnada ya ene ukuada oh fine e wo Bantama Presby. Okay. Bantama Presby na enya asem keto akra. O se ma wabrabo a wo bo no enhye awurade animunyam. Okay. Eno ne asem tra ye kasa ho na de me ka ne se ade bi onipa wo ya. Wuntumi nkasa awurade me da asem. Enhye awurade animunyam. No kwasem. Ti so okoda ho nwen wo sense amokua. Na obi onye ho ade ne wo da wie na akasa obetimi akasa awurade me da ase. So obi ku ni me akoda. Ama me ho atom ya. Se nyame animunyam a. Ene wa. Se wotu obi storm na wuwia no. Na wie na akasa sika ma wie awurade me da ase. Se ya nchemi a. Se nyame animunyam a. Ene wa wo ho. Ti da benada. Ombehunu wiase. Bantama Presby dem ho no. Ene ya de besi. Otobrosie. Nyame nhyira na momra na onyame nso enkasa nkyerɛ. Amen. Da masipi. So for me bibi. The friend say na me wo so your line. Akola bi fa me nsem. Wo de owu so ansa. Na kwa ne ha dwan kasa na me se wo. Ba be yi Onyankopɔn so fu bia. Wo ba so mo ko problem ye be house ah. Wonim ne bubu ahyi. Wo ye Presbyterian so focus. Reverend owu so ansa. Sane bi dia bubu ashi akra so otiemia enne so ma me ade Nyankopɔn de ne yɛ no dia sorry enkoda umpanimfu ade Nyankopɔn de ne yɛ no so Nyankopɔn wo fa wo a sane otebia no wo yusu wa ye adwuma nkasa oguso so ye enya asem ketoa bebi ya wo bia mechia me pa wo hia de enso so ma me ye da se abusuafo ke opepa se be fa course nso mo amunim and ye ekoso nyina anti onfa nkyeye mo ni abre anka mpesa mo frɛ Kevin ai bra atia begina ho me hwe bia na mienu bi atomu amaye ya begina ekɔ ne ho me hwe bia na mienu atɔ nso sai frata de we ya fa kwasore mfa madwuma ye benko 02 hello Hello, good afternoon. Afternoon, Papa Mpacho, NTO.
ampacho medindi asamu amekaze fi gwakwa yo amepacho kaka ambacho mekamese akola ne papa no we de monya fast na momwa no no ntini kwaja akola na semi asabio oma ye de on fa pele angwa yo o semi o ma mi adwin we you which me da akola na kwa diska we de monya fast na momwa she hope no any question wo baby run free yo 05549319 05489319 bla na wo se anama e de asem to no se kidnap wo se na so ho na na akopene number e frefre so pese oni ni meeti de be na bra ne se wo me nsa me hia wo nkran na minimum asem abesa de ato me so enu bra ne fre kasa 05549319 0548931931 hey I don't know Kevin mommy ampon why yeah hello you need Dr. Gofa chair at you for go for